inthlan hun hi April ni somni le pakhat san hi le somni paruk thole ni zingdar sari atanga taidar nga thleng ani do ni ama salam khan kan pon theilo tur thu kan in se tira hoina so kan pon thei tur thu kan in se tir thei do na ei kan pon main athuma roi tlen te pohan nei taila election hi kan pon a khun turami ngai akan puang lova tam takin election hun an puang thelo anin sang thelo hontia election hun chu kan na puang lo sim sim ki mani kan a hun chu SEC pon turan dia amaro so AMC tram to ma a in thang turang ai ni wang khan i ka tong kam kham mangan ni maya elain political party sang sang te pon anin be kol baga SEC thing pon adin hun soi ne bang jong ten don soi mama thina elai ke mani journalist kan threat chin kan duwa SEC kan soi chin ang state election commissioner hi government of Mizoram ni lo state election commissioner Mizoram ni to pa so ang son party zong ta na ding free and fair election ni the na ta na mi pui ta na ding ani maya sarkar thuemo political party thuemo anga function tur ni lova dan siam to ni lova maro chu dan siam chunga to ro chuan autonomy nei amai na decision siam tu ania party te kan soi chinang khan party te atang political party te tangin ngai dan te kan la thina kan ron thina amaro so tu te party mo du dananga kalkha election commission ti tur ni lova party ten election commission ruaman le ando danangin mi puiten free and fair election an nei na tuin an kalzo tur ni election commission do danak party ten kalzo political party ten kalzo tur ni ti kha itu na po kahan puang model code of conduct te po kahan puang so zelanga itu su principle mi adin mun hi ni ta a itu na hian in than hi ama sa kan mi ta kan soeng khan April bo May thamo ti kan tumang kan te kha kan lading renga i he mi kan han pon la trek na sana hi a oma ama ka se ton khan ama tang na kal fu lo lak lo assembly session na rule zia do na kha tlema a soi sel po holo wa tuang te cha thei do na siam that na kan tholo chon election le zela boy zia do na chuang chun to nan i siam that yang din i ke mani on decision tak me kan siam ani a to na so in than le zela chon April ni khat ma a in than ngai lo zel to nga a in tok boy to lo wanga assembly session ma khan ti ram do na chu kan thang thei amaro so ale pek zela boy zela nga to te vin bu si de kan thang do na mi puite na an ngai danan do dan fair de relo thiam him takan thang thei nan chim lu tu ka ti lo nakin zela po e kan do wangin to na hian a hun kan son dor ni a ale pek siam that na tho nan kan son na ni ti kha number 1 an ta tin hei me sebial po ama kan pot dong e don lo ti kha boy renga ma deu ta kan siam tha a khan nakin zela a man thei tu in a number po dan a model po kan siam sa veka nakin than le zela po ti don se a po da ha fil sa vek to nga e chu tun kan hun lai hian nakin kan hu ami te zel tan o samjo karo rel te na turin ruam man na e kan siam felani te kan soi do a e to na hian hei than kan puang anga e journalist te min tran pui chen kan lo me chu min tran pui na awangin hloting takati po kan be sei ani ti ha kan ai election sulu le kan share so ka nga abar zo du te i kan nei pon kan inzol zui don nia I do hereby announce that the process of general election through Aizawl Municipal Corporation 2026 has started and model code of conduct has come into force within Aizawl municipality area from now onwards till the completion of the process of election, that is 30th April 2026. The schedule of election is as follows. Announcement is today. Last date for filling nomination 25th March 2026 Wednesday up to 3 p.m. Scrutiny of nomination and allotment of symbols 27 March 2026 Friday from 11 a.m. onwards.
Last date for withdrawal of candidature 30th March 2026 Monday up to 3 p.m. Date of poll 21st April 2026 Tuesday from 7 p.m. to 5 p.m. I repeat. Date of poll 21st April 2026 Tuesday 7 a.m. to 5 p.m. Date of repoll if necessary 23rd April 2026 from 7 a.m. to 5 p.m. Counting of votes 27 April 2026 Monday from from 8 a.m. onwards. I repeat, counting of votes 27 April 2026 Monday from 8 a.m. to onwards. Onward means up to completion of the final results. Date by which election process shall be completed 30th April 2026. Let me read in Mizo. Election Aizol Municipal Corporation ata na election ito ng Chan anita tuna tanghin model code of conduct of man Chan ngal anito na hi election process zo hun April na som thum thing function tu ni election puan ni vui na hin notification chu ngal anito na nomination file last date to March ni som ni le panga dar thum thing andianga tlai dar thum thing scrutiny hi ni som ni pasari Mars dar som pakhat atanga zo thing ani do ni candidate in uido du te tan Mars ni som thum tai dar thum thing in uido thei anianga inthlan hun hi April ni som ni le pakhat san hi le som ni paruk thole ni jing dar sari atanga tai dar nga thing ani do ni inthlan that angai pal chuan April ni som ni le pathum ninga ni jingdar sari tanga laidar nga thing insan chatna hon tan mana ne do na vote share hun hi April som ni le pasari tho tan ni jingdare da tanga tan anianga azo thing che sun jom tur ni do na ni election process zong hi April ni som thum Thursday ninga ni sanhi le som ni paruka zo fel tur ni kan thanna bial tu te hi AMC bial som pakua nia som pakua hian bial ruk hi mesetan reserve ania chung mesetan reserve te chu bial ni bial li bial nga som pati le som le pasari te ani tun hain polling stations ani som nga le pasari kan nia voter hi noi ni sing thum sang sari zare som li paru noi ni sing thum sang sari zare som li paru noma heta hian mei chia hi vote sing khat le sang kwa song kwa pal rin an tam zo kani an tamang ren khop mai hi what number lian ber chu what som le pariat ani ya ate ber hi what riat na ani hemet sip che re hi chuna kana kanin zo du le kanin zo tanga tuna hian returning officer pali what kan sem som pakwa returning officer pali in bielin semin anin koldona tin observer general observer pali kan nei don boka e baka hian expenditure observer state nodal officer ni ngal bok kan nei nga MCC model code of conduct bi ka state nodal officer kan nei boka e chung chuan in than kha an vil do na i hein thana hi tuang taka i kan zo kan be sei i chumi tan chuan kan journalist te kan ti to china ka tong to ho thu so journalist puitling lo riata youtuber te na whatsapp social media an vok na zong ang chi na kan ton ma kan sweng chi kha nang ma ne journalist puitling ji ngan om lovin ka sia khatianga kan soi chin ba khela kan zona le chana big ba khi a printed lawa mo ari alo repara ne pon keson ka khilova a social media avil lo media ho te teng avil lo media ho tang khan khatian public media soi thei lek public ngai opinion po hoi thei lek turin om china amaro chu
hemi journalist puitling china chuan thu puitling bak hi ringai lo chu tunin thlalak kan be se ani abiakin tunlai a social media na sai memma hemi a hian khami kai hruai turin thu kan puante thu kan hriat te adik nge dik lo fia pasat thin turin kan be se chuwa chumi tanen lo thorin tona zong zonga lom thu kan sei bok ani tikhan in zo nai in du in zo